La famille jambe kisi woni e mon on fop waccandel hakke yewten fi o actualité fewndi feno do kam Moyen-Orient en yide pays ji buy ino attaqué de woɓɓe no wiide ko iranien ɓe woni attaquude ɗin pays ji. Mi yetton ɗo ko buy e mon anda peut-être iranien ɓe o raffinerie essence pétrole on Arabie Saoudite wona kamɓe woni ɓawo mum o américain ɓe ambassade américain ɓe wona iranien ɓe woni ɓawo mum. Iranien ɓe ko base militaire ji ɗin woni ɓawo mum. ɓa iranien ɓe halkidiri base militaire ji américain ɓe sikkude haɗa saudien ɓe naata e guerre ɗen kono no saudien ɓe naatali e guerre ɗen ɓe halkidiri ɗi côté to fof ɓe dara ɓe tawi ɓe to fof hino huli naatugol e game kamɓe tigi ɓe halki Israël ɗe ɗuma ɓen américain ɓen tigi halki raffinerie pétrole Arabie Saoudite on fi honɗum fi wigol ko Iran attaque fi honɗum fi saudien ɓe gadi immo contre Iran wona non joni hara ko entre julɓe e julɓe kamɓe ɓe retiro wara ɓe mayali ko ɗon objectif maɓɓe par ce que leydi ɗo be'oy buy nakkoy majjuɓe pro saudi ko waɗa vidéo ko inna no iranien ɓe ko ɓe islam donc américain ɓe woni hiɗuɓe ɓen islam. Donald Trump gaño julɗo sita ñawu en ɓen ɗon par ce que nannete ñawu o sita ñawu donc ɓen ɗon kamɓe hiɗi julɓe ɓen ko en fait ka dina ko jokkuɗon ɗon wattane yilanan sai onon o sai mo fiwdi ɗon ɗo ko kefeero mo Allah tigi yewtifi mum ko on bamboton e hoore julɗo haray darte ka dina mum haray darte mi wondiri Yalla darte. Iranien ɓe wona kamɓe saudien ɓe kodiri fi kala saudien ɓe ko naafigiɓe ɓe capaɓe wonɓe takko Iran fof ko naafigi wono iranien ɓe attaquali peuple maɓɓe attaquali dirigeant ɓe par ce que ko Iran wonno wadde ko paleji ɗin ɓe attaque en o dirigeant ɓe wonɗo kono no ko base militaire ji ɗin ɓe woni attaquode base militaire ji ɗi donc e wattan yila fota en wattana yila fota acci en alimantugol ko alimantude o objectif Donald Trump on ko yo capaɓen ukkodiro e Iran jama halkodira ton kamɓe ɓe retiro ɓe yaɓe wona ka maɓɓe par ce que bir soldat ɓe mayuɓe ɓen américain ɓe yanuɓe ɓen mayi mokko ni bruit ji hino wadde États-Unis par ce que ɗon andi américain ɓe ko ɗum ɗon ɓe yiɗa yo américain ɓe yaw maya fi guerre woɗɗuɗe joni noon Donald Trump mo paniki ɓe perdi des milliards de dollars sabu feetere makko nde. Maintenant o prometi
jonnon go kanyaki gerede ngay joni e mo andile no o jutiniri gerede wo ko no o perdirta joni ko no ono wadde ko ukkindirgol peeji din takko don e Iran ko dum ben wadde don din bombardement ji be cible peeji important e Arabie Saoudite e peeji arabu be non on no sikude Iran ko fetube be way udutude front partout takko mabbe hibe tumbo non Saudi be be mari hakil ma onon koy pro way Saudi on ko wadde do défense Saudi do mari hakil urite hakile mon de mojja taw uditonde hayso do mari dego ko en udutude mojja lotonde haade laaba ndaro aduna no fokkitiri no yo alla fooling kala to nyaado ko lidi do ko hakkaado tun hudaado tun sumitoto e bani adama voilà sumitoto e bani adama ko dum bani adama wama buruma fu so burama. C'est ça la vérité. Haray, à bon entendeur, salut la famille.